नहीं तो सीएम का बाइट लेने गया था, सीएम का नहीं गया। प्लीज हाँ हरिओम। Sir, just sir, how are the things processed as far as COVID management is concerned? COVID cases have gone up, so tomorrow at there is a VC with Honorable Prime Minister at 4:30 in the evening. But I will be meeting the Chief Minister in the morning. I was just talking to him now that we need to take some measures, what need to be taken. Also based on a number of cases hospitalized. So we were just discussing. So maybe tomorrow Honorable CM will. Meetings we cancel. Do you recommend some restrictions? तू सदा म्हाका ते पयली घालता गाडी घालू नाका ते हांवें कितें सांगलें की फाल्यां आतांच इन्फॉर्मली चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस केल्या आनी फाल्यां VC आसा प्रायम मिनिस्टर कडेन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जे कितें सांगता ओवरऑल गायडलायन्स आमी राज्यान कितें कितें आमी करूं शकता एक लक्षात घे मंत्री जालो म्हणून कितेंय स्टेटमेंट केलो म्हणून जावचें ना लोकांची हितान लोकांची सुरक्षा कशी करूंक जाय कितें आमचें आतां स्टेटस of 15 to 18 more or less काबार जावपाक आयिल्लें आसा we have achieved what we have to achieve in that segment but same time Chief Minister myself will discuss tomorrow with our Director Health and other people based on what is the bed occupancy, what is happening, how is the overall, because most of the cases people are doing home isolation and taking treatment. We find hospitalization is absolutely low, but the cases, when you take the cases, the positivity rate has touched 30%, so which is very high. So the question, only thing here is that most of the people are being treated by the doctors, our doctors also, on telephonically at home, and they are taking the isolation kits, whatever is required, and taking treatment at home. So what I also feel is that we'll take all the statistics tomorrow, and based on the statistics, we'll have to take a decision. If there are less number of people coming to the hospital and getting admitted, then accordingly, that's the type of a decision that will be totally different. So, but that will happen only after I have a detailed conversation with my department heads and the Chief Minister, and then Chief Minister will take the final. COVID protocol follow करत नाही लोक आता बघा तुम्ही आता सांगितलं कोविड प्रोटोकॉल देशाचे आमचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलेलं आहे की मास्क घालायचं विसरू नका. आता काल आम्ही लहानशी मीटिंग घेतली बैठक प्रत्येकाचे हात सॅनिटाईज करून मास्क घालून कंपल्सरी. मी आता भेटत नाही जास्त लोकांना बी आम्ही मीटिंग मध्ये आम्ही जातो. इथंच कार्यक्रम होतात त्याच्यातही भरपूर सगळे हे बघा मास्क घालायला पाहिजे. आता मध्ये आम्हाला वाटलं की मास्कची गरज नाही, आता तुम्ही डबल मास्क घालताय काय नाही, हो ते आम्हाला बी करायला लागणार, लोकांमध्ये जायलाच लागणार. विधानसभा इलेक्शन आहे, 2 असं ते लोकांच्या घरात जायला लागणार, पण लोकांच्या घरात जाताना आम्ही सेफ राहायला पाहिजे, ते बी सेफ राहायला पाहिजे. हे सगळ्या गोष्टीचे विचार पॉलिटिकल याच्यामुळे वाढू शकतो अशी भीती वाटते का तुम्हाला? मला हे बघा ह्या व्हायरस गर्दी होत राहणार. आता कालचे चॅनल्स बघा, सगळे चॅनल्स फक्त ओमिक्रॉनच्यावर चर्चा चाललेली आहे. NDTV बघा तुम्ही, इंडिया टुडे बघा, सगळीकडे बघा. यू लुक एट एव्हरी चॅनल इज टॉकिंग अबाउट the spread of the virus, how infectivity rate is very high of this particular virus. It is way higher than Delta. But only the symptoms, some people are asymptomatic, some people are having mild symptoms, some people are taking basic treatment at home. It is all over the state. What's happening? What is the treatment being given in Mumbai? What's the treatment giving everywhere? I very minutely watch. I also watch the WHO, what they're talking and how things are going. But what happens is, automatically people's movement also has gone down. You look at the number of cars, you look at the number, you go to any shop to cut your hair, you see automatically numbers are falling on you. People also are very responsible. So we can't do knee-jerk reactions. We have to take reactions looking at the overall scenario. So EC म्हटलेलं की guidelines could be changed after 14th. No, I can't talk on behalf of EC, but I can talk as the Health Minister of the state is that whatever we need to do, we need to take very responsible decisions and that will be taken. प्रचार सभांच्या वेळी सुद्धा काही रिस्ट्रिक्शन घालायला, पण आता प्रचार सभाचा प्रश्नच नाही ना, कारण आता कुठेही जर पुढे आता दुसरा कॅन्डिडेट जर कुठेही गेला, कॅन्डिडेट 4-5 लोकांच्या वर घेऊन जाऊ शकत नाही, कोणी FIR दर्ज करू शकतो. Sir, tell us about your confidence. How confident you are? Both your confidence. I am साहेब एक छोटी प्रेस चालू आहे. मुंबईत कोरोना केसेस वाढत आहे,
एक सांगा ना मीटिंग बद्दल काय काय झालं. इकडे इकडे हो गेलो आमचो बाबू चलो विनय यो बाबा विनय सांगते का आज कितें कितें जालां तें सांग. आमचो कमिटीचो अध्यक्ष विनय ताका आज दिसभरान आमचें कितें केलां सांग. आज सेंट्रल ऑब्झर्वरांनी आज सगळो नियाळ घेतलो. थंय एक असो प्रचार चल्ला सोशल मिडिया आसूं आमची प्रिंट मिडिया आसूं किंवा आमचो हायटेक प्रचार कसो आसा आनी कशें आमचे फुडें प्रचार व्हरतले. कारण ह्या थोड्याच दिसा भितर आमकां लोकां कडेन पावपाक जाय. आतां व्हडल्यो व्हडल्यो रॅलीज नासतल्यो, बारीक बारीक रॅलीनी सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान आमी लोकां पर्यंत पावतले आनी असो कार्यक्रम ठरलेलो आसा. कॅन्डिडेट केव्हापर्यंत फायनल होतील आणि कॅन्डिडेट साधारण मागीर 15-16 तारखेक दिल्ली मिटींग जातली आनी त्याच्या नंतर लेट जावून आमची डोर टू डोर चल्ला आमचे कॅन्डिडेट डोर टू डोर करता पळय तेच आमी कमळ घेवन वता. कार्यकर्ते आमचे कमळाची निशाणी घेवन घरान घर वता. त्या प्रमाणे आमचें काम बरें चल्लां, वेवस्थीत बरें चल्लां, एकदम बरें. घरान घर आमचे कार्यकर्ते पावले. म्हाका दिसता एक सगळे ऑलमोस्ट सगळे विस्तारक योजना जी आसा 267 फूल टायमर आमचे भुरगे भोंवता गांवांत आनी काम बरें चल्लां. मॅनिफेस्टो केव्हा कोविड रिस्ट्रिक्शन सगळे दवरूच आमी काम करतात. कारण सोशल डिस्टन्सींग काल सुद्दां आमी प्रेसा वेळार पयली तुमी हांगसर प्रवेशा वेळार सुद्दां आमी थोड्याच लोकांक प्रवेश दिलो. मागीर सकयल सगळ्यांचो प्रोग्राम केला. मॅनिफेस्टो केव्हापर्यंत फायनल होईल आणि काय काय सजेशन मॅनिफेस्टोला साधारण किमान 4-5 दिवस लागेल. कुठले कुठले विषय लोकांनी सुचवले नाही ते विषय त्यांनी काढले, लोकांकडून घेऊन लोकांकडून माहिती घेतली आहे, त्याच्यामध्ये ठेवल्या मागितल्या, सजेशन मागितले. त्याप्रमाणे लोकांना पाहिजे असं आम्ही मॅनिफेस्टो बनवले. मॅनिफेस्टो खाली 5 दीस लागतले, 4-5 दिवस लागतले मिनिमम. पण त्याच्या पहिला तुमचं फर्स्ट लिस्ट येतले ती सेंट्रल पार्लमेंट कमिटी करायची. कितल्या कॅन्डिडेट येऊ शकता तुमचे कांयच म्हाका खबर त्या अध्यक्षांनी आमची इलेक्शन कमिटीची पळय